أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü cuma vaazında biz dünya alimlari zararlı ilim ham alarning natijalari turida so'z olib boramiz. Dünya alimlari ul buzuq, alingan ilimlar etdik dünya lazzatlari, kishilarning maqtovlari va buyuk darajalarga erishish uchungina bo'lib turadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qiyomat kunida eng qattiq g'azabga duchor bo'lishi o'z ilmi bilan qo'llanmagan alim bo'ladi deb aytdi. Ikkinchi hadisda Payg'ambarimiz alayhi salatu va sallam aytdi: kishi o'z ilmi bilan qo'llanmagan chaqatli alim bo'lmas. Al-Hasandan keltiriladi, ilim ikki turli bo'ladi. Tildagi ul buyuk Alloh qarshida aning maxluqlarına qarshi bo'lishi va yurakdagi mana ul foydali ilm dedi Payg'ambarimiz alayhi salatu va sallam. Shulay keltiriladi, Payg'ambarimiz aytdi: zamon oxirida qiyomat belgilaridan g'aybatda tirishib qo'yishi nodonlar va buzuq g'alimlar birlikka keluvi. Shulay keltiriladi, Payg'ambarimiz aytdi: g'alimlar bilan yarashuv, nodonlar bilan bahaslashuv yoki kishilarni o'zingizga qiziqsindirish uchun ilm olmag'iz. Shunliqda shulay ishlovchi jahannamda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan aytdi: men dajjal, ya'ni qiyomat kuni oldindan birlikka kelishi yolg'onchilar bo'lishlaridan, yolg'onchi bo'lmoqchilardan qo'rqam. Andan so'radilar: kimsan ol? Ul to'g'ri yo'ldan ozdiruvchi imomlar dedi. Ikkinchi rivoyatda Payg'ambarimiz aytdi: kim ilmini orttirib da ul olgan ilmi anga to'g'ri yo'lga bosirga yordam etmaykan, demak ul Allohdan irag'aydi. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keltiriladi, Aysa alayhissalom o'z qavmina aytdi: nindi vaqtga qadar siz tunni yurishlarga yo'l ko'rsatib, o'zingiz adashuvchilar bilan bosib turaysiz. Bu hadislar, bu kisatular ilm olu adam bolasına ulug' bo'lgan baxt va ne'matga ega yoki ukinish va hasratga duchor bo'luvina sabab bo'lib turuvini anglatadi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytdi: mening o'ylamimcha bu ummatga, islom ummatine eng ziyon keltirishi ul g'alim munafiq. Anan so'radilar: nechik so'ng g'alim munafiq bo'lo? Anan ko'ringan ilmi so'zlardagina, yurak va amallarda nodonlik deb javob berdi. Al-Hasan aytdi: g'alimlardan ilm olib, hikmat egalaridan foydali so'zlar olishi, lekin amalda nodonlarga o'xshagan kishi kabi bo'lma. Ibrohim ibn Uvayndan so'radilar: kishi ukunlaridan eng davomlisi nindi? U javob berdi: bu dunyoda rahmatsiz kishiga ezgilik ishlav, tegi dunyoda o'z ega bo'lgan ilmini ixtiborsizlik ko'rsatgan alim. Al-Halil ibn Ahmad aytdi: kishilar 4 turga bo'linadilar. Birinchisi o'z ilmini bila turgan alim. Shunday kishiga ergiz. Ikkinchisi o'z ilmin nindi buyuk darajada bo'lganini bilmay, o'z oldina keltirmay turgan alim. U yo'qlovchi. Ani yo'qdan uyatig'iz. Uchinchisi ilmi bo'lmagan, lekin o'z halini anglovchi kishi. U hidoyatga va durust tarbiyalovga muhtoj. Ani durust yo'lga bostirig'iz. Ham to'rtinchisi ilmi bo'lmagan va o'z halini bilmovchi, anglарға tilamovchi kishi. Andan yiroq bo'lag'iz. Sufyan as-Savri aytdi: ilm amalga tayana. Amal bo'lmasa ul keta. Ibn al-Mubarak aytdi: kishi ilm olgan vaqtda g'ana alim darajasini avrila. Lekin qachon o'zini alimga hisoblay boshlay, shunda nodonga aylana. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahulloh aytdi: men 3 kishini qizg'anam. Tubanchilikka tushgan darajali kishini, faqirlikka tushgan boyni, bu dunyoga aldalangan alimni. Usama ibn Zayd aytdi: men eshitdim, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: qiyomat kunida alimni olib kelib, uni o'tqa tashlarlar. Shunda aning eshiklari tishqa chiqib,
аны үз ишекләренә уралган хәлдә күрерләр һәм сорарлар җәһәннәм әһелләре: нәрсә синең белән? Ягъни, син бит без дөньяда булган вакытта безне начарлыктан тыеп, яхшылыкка өндәүче бер галим булган идең. Ул әйтер: әйе, мин изгелеккә өндәдем, ләкин үзем аны эшләмәдем. Ва начарлыктан тыйдым, ләкин үзем тыелмадым. Чынлыкта галим, бызык галим, дөнья галиме өчен әзерләнгән ут газабы иң каты. Чөнки белә торып та эшләгән, белә торып та тыелмаган. Ләкин без дә галим булмаган кешеләр шулай ук үзебезне уттан сакларга тиешбез. Ашыгып белмәгән сорауга җавап бирү, тәкәбберлек яки үзенә файда булсын өчен хаклыкны яшерү, хаклыктан баш тарту, кешеләрне изгелеккә өндәп үзен аны эшләмәү ва дин әсбапларын кулланып дөнья малын җыю, барысы да Аллаһ Тәгаләнең ләгънәтенә ва аның газабына илтүче юллар булып торалар. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне кисәтеп үз китабында Валлам исемле кеше турында хәбәр бирә. Ул үз кавымы арасында галим ва аңа Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә язуларын белү сәләте бирелгән иде. Яни Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең язуларын белү сәләте бирелгән иде. Ләкин ул дөнья малын теләп, шайтан васвасына бирелеп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән ерагайды. Һәм шулай китерелә Коръәндә: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نفصل الآيات ولعلكم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناك آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلكم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Әнә шулай аятларны ачык аңлатып бәян кылырбыз. Шаят кешеләр азгынлык эшләрен, адашу юлларын ташлап Аллаһуга ва Коръән юлына кайтырлар. Кешеләргә без аңа аятлар биргән бер кешенең хәбәрен укы. Ул кеше без биргән аятлардан аерылды ва шайтан аны үзенә ияртте. Залим һәм азгыннардан булып китте. Әгәр теләгән булсак, ул кешене биргән аятларыбыз белән бөек дәрәҗәгә күтәрер идек. Ләкин ул дөньяга бирелде һәм нәфсенә иярде. Аның мисалы эт кебек. Этне урышсаң да, урышмасаң да телен салындырыр. Ошбу мисал безнең аятларыбызны ялганга диючеләрнең, ягъни Коръән белән вагызланмаучы ва аның белән гамәл кылмаучы кешеләрнең мисалы. Коръәндәге хәбәрләрне сөйлә, шаят фикерләп аңларлар. Аятларыбызны ялган диюче кешеләрнең мисалы нинди яман мисал. Хакны инкар итүләре белән үзләре зулым кылалар. Димәк, дин сәбәпле дөнья малын теләүчеләрне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә эт белән чагыштыра. Аларның гыйлемнәре бармы, юкмы, барыбер нәфсләренә ияреп, эт кебек дөнья малларына кызыксынып, телләрен салындыралар. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне шундый булуларыннан үзе сакласа иде. Усама ибн Зайд сказал, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в день воскрешения приведут ученого и кинут его в огонь. Его внутренности вылезут наружу и обернутся вокруг него. Обитатели же ада спросят: что с тобой? По какой причине? Он ответит: я призывал делать благое, а сам не делал, и запрещал делать греховное, но сам не сторонился его. Поистине будут ученые мужи из общины в день суда, пристанищем которого будет адский огонь. Их признаки: первое – это знание, которое не уходит дальше языка, как и приводилось выше. И также пророк
сказал: знание бывает двух видов. Знание на языке, и это довод Всевышнего Аллаха против его созданий, и знание в сердце, то знание, которое действительно приносит пользу. И также передается, что Иса, алейхиссалям, сказал своему народу: до каких пор вы будете продолжать показывать дорогу, идущим ночью, а сами будете стоять заблудившимися. Второе – это знание ради мирского. Это ученые мирской жизни, те, которые посредством своих знаний стремятся к наслаждению благами мирской жизни, к достижению высокого положения и уважению людей. Третье – это братья ученых мирской жизни, невежды со стороны знаний, скрывающие, приобретающие знания, чтобы спорить, но не наставлять, соперничать, но не помогать, отдалять от истины, а не наставлять на прямой путь. Пророк сказал: не получайте знания для того, чтобы соперничать с учеными, спорить с глупцами и для того, чтобы привлечь к себе внимание людей, а поступающие таким образом непременно окажутся в аду. И сказал посланник Аллаха: скрывающий у себя знания Аллах обуздает огненной уздой. И сказал он: я боюсь за нелжецов больше, чем за лжецов. Его спросили: кто же это? Он ответил: духовные руководители, уводящие с истинного пути. Аль-Халиль ибн Ахмад сказал: люди делятся на 4 вида. Человек, который знает и знает то, что он знает. Так следуйте же за ним. Человек, который знает, но не знает о своих знаниях. Этот человек дремлет, так разбудите же его. Человек, который не знает, но он знает то, что он нуждается в знаниях. И этот человек нуждается в направлении и руководстве, так направьте же его. И четвертое, человек, который не знает, не осознает этого и не хочет осознавать это. Так это невежда, и будьте подальше от него. Но эти правила распространяются не только для ученых мужей нашей уммы. Нельзя ошибочно думать, что не спросят нас за то, что мы, имея возможность приобрести знания, остались глупцами. Или же, приобретя знания, не следовали им, или же следовали знаниям, стремясь к мирскому. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'ани азим. ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه السميع الدعاء.